ngap da sobaya pi ki parlo ki snat ban pe yakat ke video ha kan ke channel khmat u president klub PSG wa al khalafi jubab u Kyllian Mbappe hau ne ubnai baladap pen pau bol kwa ban mino na klub PSG bol kwa ban lai pneso sha klub Real Madrid henroi na kaleng klub PSG na marba ka shifting yo kan duno yo kumta kala bu da ka dor ka baram bandi yo mta ka samoy henroi ki babun ki klub kimla shu ban tit yo kam tam ka Real Madrid ka badai ka klub ka kwa ban so yo henroi kamla shu ban tit yo mta ka samoy ha ka dor ka baram ha ka PSG kala bu na kam ta jomu henroi na kaleng klub Real Madrid kala rai da kumbai pat bakat soy Kyllian Mbappe haka yo melekai ke bansawan hadin bu Kyllian Mbappe un salong free transfer nak klub PSG kumta menin kasni u presiden jong klub PSG al khalafi bar Kyllian Mbappe liya kudu markmat haka training center jong klub PSG ka poesi campus haka bakili yoru banyak kren markmat haka daga jingya kendula jongki henry apa paisha u Kyllian Mbappe haka daga jingya kendu jongu presiden jong klub PSG ula kren shai un saya ini bar klub tang mentachi samoy baru penkuru ya kedeka kontrak kabolo dep bansoy barka klub PSG bata kayo mereka ke bansawan namar bo lolong free agent na klub PSG un sami baik na kedeka klub kata kada jing kren shai jong Kyllian Mbappe hak daga jingya kendu baru presiden jong klub PSG u al khalafi bat nakalen ke klub PSG ru kala menjuri kane namar ba shifting yo kandu no yo Kyllian Mbappe mentaka samoy ceparlok tang kire ki kubor ngangai ba pira sotu ngin sai kendu hak bai pat ke video kublai shbul